yang udah karawul namarana meureun ieu lah coban be di warkop teh di aya budak ieu lah. Iya. Weng, mana Heng? Woi. Mesen kopi. Di ngopi di. Kopi. Ngopi bener. Bener emang. Mang, kopi. Kopi kapal api nya ini. Itu dulu apa atana bae? Itu mangan bener bae. Tapi bayaran kayaknya utang lah. Ji bae, cepet bae lah euy. Besok bayar ya. Gila, utang nih deh. Abi itu di belakang. Kerja. Lagi ngutang mulu. Enak lah. Belasa mang dagang lah apa meureun molor meureun. Aing mesen mie. Mesen pila apa aing? Mesen ka saha? Adinya tah aya. Jelema mana? Ya weuh nyeduk kopi asana. Di atuh aing nungguin kopi lah tuh berarti. Oh geus. Oh. Tungguan bela. Ya kopi na ya, Kopi yang datang tuh. Woi, kopi urang ieu mah. Ya. Aya nunya. Utang lah utang. Mang sekalian mie rebus. Mie rebus. Sabar. Beraha? Double. 2. Ya. Oke, siap. Ingat deh. Tas lo, Pak. Mang mer mang ya. Emang. Mie tadi. Oh, Ya, dah. di itu mau kurang 500. Ngutang bela gedeng sekalian jeung si Aheng. Oh, Tanggung. Oke. Ya. Ayo. Beda amatnya. Bae nyegitar lah. Kemana tuh? Sugan be Di warung. Oh, sugan be gitarnya na. Gitar lan dah. Mang, nyen gitar mah, poin nyen gitar. Nondi Nyen gitar. dipake balik kita. Iya, bete yeuh. Jumlah lah. Geus. Plit-plit ya. Oh, benar makana. Oh, tenang. Apa jangan nahen gitarna. Bener tuh, bener. Bener lagu naon Mantap aing Riki ge gitaris. Ieu kuburan band, buset. Reggae. Bal bodas. Masih sia lagi. Lagi normodan. Kan tuh. Tak tilu. Talak tilu. Ieu satu ngagitar ieu rek mah. Atuh dewek emang. Siapa nih gitar aing mah be. Mantep. Kenalan jasa nih. Encan. Aing geus. Orang encan ngagitar ya. Disuruh bae lah mah. Tuh babes. Mang. Siji, Mang. Rasa jaru jus. Mantap. Ya. Mang, tapi asa ngutang heula ya. Duh, matang di bae. Kurang kita. Emang ya. Bukan sih jajan-jajan atuh. Kita mah ya di kepean. Ada ini mentang. Marutang aing. Gue marutang lah nya. Mentang. Aing marutang lah. Mau bayar hutang. Marutang yeuh. Boleh kamari. Tuh. WhatsApp geng, ayo. Mang, mau mesen kopi di jeung rokok. Ngutang di mah deh. Oh, tuh lah. Aduh. Atuh geus geraan di bae. Utang nih nya. Oh. Geraan euy. Mana mang geradi kebal. Ya. Ieu dinum tuh, diasan tuh. Tuh, waduh. Iya aing di diasan mah. Lah ngerain dit. Mana rokok? Nah, ngutang. Oh. Tuh lah. Kun bayar ieu mang. Korekna. Korekna kabeh jeung korekna. Tuh, nun-nunnya. Ayo. Kun bayar. Oke, siap. Mantap. Gunanya butuh subuh, duit butuh, bayar utang. Ini nggak utang. Mantap jasa, mantap. Nah, mamang na bager, mamang warnet na utang ya. Sebenarnya sih. Ya, bagus ya.